She's the it girl, she can't control it. She has it. Pratli kidukan kila kelad pilot hadin bagi telit ding baklang kila yok ban bamdu bat pen ingkong hikain. Katay gijingja kalaja kapor badang sedang saw kateng ab haka kendai terik ujembang ar hajar ar paulai kumba hakapor ar baje ea hasor nongpo ribhoi destring haki kenta badang lip ka boarding elektring. Kitay gipratli kidukan kikentup kidukan deso kidukan sya batja kidukan dekwai kawai kidukan de tiarying lani kidukan hardware bat kentup kawai ke jakabu ATM jongka Meghalaya Corporation Apex Bank nongpo branch. Katkum kitra jong kitay kidukan kila keno bana kidak jong kijingplu kidukan kijongki la subajur baki don kiriu shim kabu lani kiriu runar kiba wiengding dusmon kat hadu bakum kitrai dukan kinmat kijing lanot jong ka jingdu nong ka bakrau. Kila keno ru babaro kijing don jing em kila ingkong bat kela tepe lut kain kat ba kadukan de tiar ying lani kadukan hardware kiteli ding kila yo ban ba marshiteng kijing don jing em ha kate kadukan batru ya ka jakabu ya ka ATM machine jong ka Apex Bank tang malum mala ha ka ba klamdon pat kanu ka jing penjulor ya ka ATM machine. Tiup dah no kor tak bayu singa kapor lai beje tu tengah wan mare don perlu bakun din tu dah pun tu dah wan ngau dah kalau nak ipaya kat mati kulit nang ta pada ni isi sopir dan sit si oto dah din tu dah tempat lagi dan nak tan di kira pun pak dan nak taruh di aero pun pak rem lain gut Hilang batai kendiat hatu kumno kajia la kadi bagadon ga jing ing napok ni don bakhang buru naba don batang itu nabar don bila kena kata don buru bakhang naba kanu ka los try silakan Silakan don barang susuman ni tidak. Kamar dak simenin sagadukan rodang daksna. di pelada one file FIR police station berwan kulit beri yang mana yang sawan oleh Sam Stamp for life privilege di pelai lain ni lagi mana tamam betul Cepat pendura. tapi semua ban file FIR mukli IFR Longim ban batai biya adu katangim la handai ba longa men step ong marsen ya kitya te itu lok jangan tiu jasulia te bulan sene handai la pun oi perlok ong ba pilatin pati berne ke jingja dukan jungki yang balai iu ngom tang mut badai bada suwen tu ndai pade ke ong der ba wantu kibriu la sya thang ong ta tengi hakapor bangi syua ban le ting la syaklu barakhat ngi ka syula ba donding rum don re I the rum don la pan leblut barakhat ka donding la ra sayang namar ban sya jasulia te mar snya poi kom ta ong tengi ngi sngul ngom ai ne ke jingja te mar tapat wan kini kila batai ong ka no baje la ja mut kila itu hadin pade kila ong bapor ba wan kiserpi kamut kila pan leb ke ding tengi ring TBA kata hadin kata pade syai men step tu ong ngir ngedap ka sngul ngom ngi pun ya kini ki perlok ken te kinir kilaywan te ka jingdu de kamdir ka baka jungiru namar ba kitibi menta ka partheriam menta de kitiar kitar ki kitli ki shula ngadon hado sautli ki kutli ki perla namar don ki perlok ru ki bade tiar medan ki wan bu ki dukan junga ki perla ini menta ki don ki perla nang ta ki don ki shula batang ri hadiam de ki perlok ru te jungar ki don de tap de ki jumbu umur ki don ki yang kupliang ki pila berkhoi la donor tengir ngidap ra jososi ke bakrau te ka por la dolong ka balak de ni kuak baka sarkar ka banyak ka mno pan le ya kane ka badon kam namar ba kita ki jingnut ki jingsep jongi namar gilong ki baduk tepi ni wandi hang ne ki bela na pendap piang रात 2 बजे का से हम लोग मालूम हुआ तो सीआरपी लोग आके मतलब वो लोग पहला पानी उनी मारा इसके बाद में हल्ला लग गया तो हम लोग घर से आए देखा पूरा घर अंदर में सब माल उल जला गया हमारा कौन जला दिया तो हम कोई आदमी के जला दिया ऐसा लगता हम लोग को नहीं बात ये कैसा जला मालूम नहीं वो तो रात में तो हम लोग मालूम नहीं 2 बजे का ऐसा आगुन लग गया करंट भी नहीं है तो कैसा चला कोई आदमी लगा दिया हमको ऐसा दिमाग लगता है आपको क्या सस्पेक्ट है आदमी जलाया ना खुद दिया आदमी जलाया हमको ऐसा तो खाली इधर भी नहीं हुआ आगे में भी बैंक का सामने भी जलाया इधर में भी 2 जगह जलाया तो कोई दरख्त खाने वाला कोई खराब आदमी लोग जलाया ऐसा लगता हमको
तो आपका सामान कितना लॉस हो गया? हमका जैसा 4 लाख 5 लाख रुपया का सामान घर का अंदर में था, तो जल गया सब, पाइप क्या क्या। तो क्या आप पुलिस में पुलिस FIR में अभी लिख लिया? FIR करने जाएगा अभी। पुलिस सब लोग आया नहीं अभी तक, अभी बोला 10 बजे से आओ थाना में, तो जाके FIR करेगा, देखेगा क्या करता है।